Usa nga lalaki ang ginpamumusil hin riding in tandem hamay National Highway Calbayog City didahan nakalabay nga adlaw. Ang biktima in magdudulong launtahan asawa hiniha bus terminal agod pagikanon ngadto Manila han mahitabo ang insidente. Nakilala ang biktima kan Gilberto Dialagdon Halayahay, 35 anyos, usa nga construction worker ngan residente han barangay Cagnipa, syudad han Calbayog. Base investigasyon han otoridad, ginpusil ang biktima diin nagantusin iguhin bala ha liog ngan iba pa nga parte han lawas. Dayon niya kumalagiw ang suspek kataliwan han panhitabo. Samtang kadagmita naman niya gindara ha pinakahirani nga ospital ang biktima para hin pagtambal. Giniimbestigahan pa naman ang motibo han krimen. Nagpatuman hinmanhunt operation ang Calbayog City PNP agud madakop ang akusado. Para ang balitang waray gindadapigan, balansingan, ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Calbayog City.